attack bam so no o man hit London o man me am bro man at London awurade kotwa no photo o frame na mo office mo aya anu sa bi je me answer na de be kama to no na ene adu danger meeting office o my friend no so ama o ye video call we na me se bra me office no so mfe na so mfe ade no so na grip me ha wonderful God na di obompa ye ma me no me coffee pen awurade se declare worship 1 hour deep worship me ye worship ni wie na de kro no eja me na obi atu ni wasi o sei ade na ye pe no ai bi je mi nya bi but en ha me wo nya ma me do fie eni je me di nya no eno ne ho attack no eno no na se wo no wanya na be ka keke wo se menka wo ku se nka opene de ye ma ne be kan yo wo pie ba ye ne de nipa wo ye se me so me ka ho but a serious ye ne de e ti anu akomo ne ye dia na kende e di sa quotation we ba no pay say dream a wonya enti abije ungratefulness de awurade mpe na nyo no na bisa ase na nkro na aka na we na che se ono kra we hia o se we ye bibi mo kɔ na esia mo fa ho ase omnyima na omkunu mu ade o mate mo nka to wasi platform na awurade afaso mana nyem no afei de wo nyem wie no wo suro na ena awurade ka che me say ya me mu so o mo say 3 months na omo se omo ntwen ansa na omo abeka no na so obi tumi ekwo won so na ne ba na wu enti o twen kro kra enti ano me no kra so omo so meka no Emma no send message ba di emu na omunya wo a emma no frɛ yo yesre mu a mo fa yen kamale di gumu group no memma no yo enti bedofo yen hwɛ yie se obi ye bi ma wo a se wo nyina ya ense ni din malady eni per say ye pai wo mo ayaboa wo mo se wo fa ni average a wo mo say ye 90% eni bre na mo de ya sa na me ka no wo mo ne yaboa wo se ya na fo mo ni asa abre officer de na wo de ma no bia wo won dama na wo de sie so to da bi kra bia wo no efiru pem ebi ni ho ana obi so ho a e ka menko ka ono na wo se wo no wa ba wo ho no ka wo mom na wo se nka wo ba ne ho yeah but in the long run ya na ekowie se malady nyame hira wo e wo se de edu ya wada onyankopon na mosoma ye tete ma ne ye kasa nkire mema so no wo de hita same way etudwa malady na abram pa be receive ni yenko ya asem so na nya asem keto akoda malady be dase nyame hira wo papa malady nkomo a udi ne nei nyame wonya okese se na wudi nkomo bi na nso minim ni malady nsemo a mateno fa sa ni pa no a aroho na nipa bi o ye boni bia boni ni kuno be kuno on se nipa wa boa no na kire nsemo a ye tete no enye efri sa nipa na no no ana sebe onya akola na wadwene se nkwala adwene but na dia wo ye no ni bre on se malady anka odan a se kwan na tene eni bre de nya mai wanko mami fo bebre kwa ni o mani bre nkwada obia na ebre bi na wo kan ha wo so na mo se wo se wo ye pani ahwe watare hye yi ai dress your age on se ni bre ni me onu ani se manya 60 we nya me size nya me style nie aso se da ako to tirimutia e di mama na akofem apepe divo kan ya tirimutia edi malady mesi boni bekum bonefo na eye be desen enne wo de topic ya to dwa kendi nya wo wutie ye na no pay bia se wo ye hwan se wutie afamu aba na de otwe sekan no sekan na ni kuno ebi se asema okokan fa wunua ho no ekowie ne sei malady unu se nipa bi ho no mo a obo a wo se no wankoda o akotena se abompa ye papa wakusua guso say ya enti no me pa no eno na be ma bone no e me pa ufie no se malady so aja se enti malady ye ne ye tu nipa fo ne de odi aba no wa wuchie so free se wa ye obi bone ama na ye ne ya sabire ye
so abrochire afa telephone friend so Ghana ha na akọ no na eyi akọ obema ba before ba tu kwan oba ko du no hunu said the abrochire system no tie say e favor map ofre gina na pampam no bona pampam oba bi nso eye ekuta dwenpa befa bema me wa school abefa bema ko ono so ko na okodware eyi ni moto amu nwin yi ne hwa sin enya roll papa fa ne moto amu gro o say nya me sai se ne no ni nam social media ne ma twa sende fi mu kakra mi hu ni ye esum da so fato so asabi upim na fi nchai akwase asam na ono so di opa nani nya me betua wo ka isi anche ustroke uba on sabe teacher God bless you on sabe eti malady ge bi na ka wo se ono de ba sa ni kun wo so betu ufo untie na so beji wani ukonya stroke ba ankasa wo dani ni dani edro adwumra no akofa ba mu wa no amani tino kama no ache wo dada mu na ho ti wo sorry say ya akuya ti me kwanochi ana wo yam say video ye ai boko malady wasere wano ai akuya me kwanochi me akuya na dia me kwanochi na I am say na ni rafi o kasa nyina chingi wano chia aka ave wo ba fom he as malady boni be ko boni fo eti wo wo ti se bia wo ye boni aye obi ye bi mo anase nipa no kra no aboa wo na de boni na etu anaka sesa na moa wo enne ya me se fre nipa no ne pa ne chewo se de ese bia no onfa nchewo na wunnim enne malady amu wo hunu se boni na wo bedua ye no dache so oni ho a eye ne ma ene ne nananom ene e ba betwa so aba na malady me di wie de o kan ye me de ne se ye nananom bi boni na tro ne kan ye no se malady si utimi sorry gina se woni awurade bete ntamo a o so okro ye boni woni wo enti wo wonye boni u gina yi a sa no me no enka ho dabi be yi ho afiri mu wona wo sene no enti e be sere ye nuanom ne abusuafo nyina se de na wunnim na na wate ebise na ofiri se o ka akopedin malady de ya ne se nipa no kra so o sense wa enema ye wo de ane yensa mfa meka no ho dabi se ade be na se woni se wonya but wo se wo kwa ane na abo na sa no wanya de enne si utrase enam fufo bebre se de na maame du fie katitiru ma maya ye ka kire mo malady wanya wo boafo no e ho no de ko di nkomo enkomo pi so malady de nsem ene ba na efe se nkamadam fo no so na manya ade na me tiri ma kire ho anka boni nim na nsu nipa tiri mo osum etiri nyame anya nipa ti se bofre no so ene se bofre ne ye pe man ke nipa ne nanam no malady hu na no asu tirase na nsu we de one wo sere kwa o na no osere wa ya chenchena wa muna ni tirim tum ana osere wona no eti wa gyen se wodo na da sembe ba no malady kwa wodo be fa so no eti malady etu nipa nipa ungrateful do etu nipa fo wa te se bia na sa ma ame no so de bone de ana me say ni street ebe we no o but tra got tase na ni street eji no nam framam na wo betena dem ai ni street ne bede ne be hwe ne be hwe ope se concern bia no won trase eti ni fia no be eti wo ko di tra ni street ebe yi na hwe no kwase malady me da abusuafo ma me enra edi asem eye midwife asem kro ya na Kevin we munye me frema yen momfa ama cuteness picture ne to so mayen na Asante Regional Police Commander ya papa mpiani onyame nhira no papa enura anadwo no ano o matumi ama akatamanso police yes afrin crime abusuafo update ono no akatamanso police any dogs o mu frin crime abefa midwife ye den any akola no de ne ko come on na say nipa sese ya chi no eya bayo ya odaso yi
ne TikTok account name ne de ama cuteness one no just 27,000 de koma precious eti ni pakra odi 27,000 e ma no one na kola na dai e ban one ho ti e chi sage we ya Yebenya maame no. Yebenya ni pakra wo to ba no eti e pagana fo chew muma ye nyina ya mo aprosifo na by way oda so yi ama cuteness yi ne TikTok account ni din no ama cuteness momwa ye ni ye nche no ye ne kasa amprenu oso obeba wonum de wa ye nti e na wa ama eti ye pe no ono no je 27,000 de ko hia e precious e wo school junction ti ye pam chaw Ghana for abai ya ne TikTok account ama cuteness no ni pakra o top precious ba no gay na jinsi carry come precious yanya ne kasa wa fidie so no je tumi sapa one no this can no e koma bai wa no na baby escani free na wanka so obeba ha na kavi mu me ko bi mayen ye nua baby o se ye cover no na sam no onimu enipa sa eniema ade we omu no e ga sam ketwa na enipa ntiase se Ghana mremu no adoption is acceptable. Abrochire kure wo ho. Te sanka precious onyemu ye no. Obetimi akọ social welfare for say. Be ma onime wo nyemu no. Se bia oni kumpa. Mini boafo. Ti ba no me wona me timi hwe no. Ye be ya won hyehyeye. Na wo a ya gye akoda no e de ama obi a obetimi ahye no. A adoption, a year Juma, Obi Crabbe to me, a ne foster mother, or shan of Emirabi. I am Mirabi Bedu Crano, sir, Ningansi say, oh, Nakoyese, ye be a clinic, illegal, Mufifa Mario Ase, Wamaye, junkie for, Kola, Womunia Boafo, Munima, Namunu Maya lie, Namaji Wamuma, Namu Ton Wamudia. O my name Etia Eti so ya bayoa na wo so ye wo ba na wo hwe na wo pese wo awone ma na wo be adoption fa kwan papa so fa kwan papa so na ya ho nkrata na kojibi na nkofa nkuntura se me enkohia obi ba na wo hwe ya nim guase a wo begye no wo begye nim guase Ko no mo ye. Oh, na Kevin where IBJ. Manidi, enura ye pony a ye kofi. Maami bi frame me. O se ne baye adwuma o community health for now lady ni bodi no. Yes, ya buy one wa changing handle no. I'm a cuteness no. What ye criminal. It is TikTok for the video you must say Obia unu what Juma Kolakit why agent or Tom Crofoma one no agent oh according to the way no one Yamana Rana a year one on the bed anymore. No what do call oh yeah no what Jenny dear Juma oh dear no Nakodawi TV Kodai be on go dark deep on it. We say them crab be see abon that no. Na malady maame ne friend or say awuraba no onye nurse ni. Yeah. Awura ya ye so e nurse o gi awo. Maame obetra no. Yes onye nurse. Onye nurse. Yo. Oni lines such as we nurse. Yo. Community health on maame be friend or say na oye cleaner ne ba ya adwuma wonti not akọ. Oye cleaner o hospital ho. Hey. Enti time bia na awura no apemfo beba no oben wo mu ehunu said ye wonye maniema si haufa na maami obetra no ye cleaner o man no yesre gender ministry mo sorry o enti sa maami ya yesre mo national security Kasua Ofanko TV3 Sullivan Clinic maami ni ye cleaner o wo you operation radi nyankopon and enra Katamanso police station for correct Santa Regional Commander Gami Shirao. Say run now, Mama. Police for Abano pay. Precious on the cry so he DNA, but still, Oma call long. Yet the nation. Omo call. 80 years, sir.
national security mon fam ani kire kaso o ofanko TV3 gentleman minister kavi manya gen dola be yo hello yo ono no involve in the case ni waka benzo ye pege na ono no we ono be kanukure amakofa dola be gentleman minister ye pege na so ono wo information de be ma ye na e de dola omu nyina de so omu de akrom omu de omfi body on mechi nanka enti malady media said de ensemisi tia no empanifo asomo no yenye ne sankonkosi ense malady yenye no se bi eburu se bi nyado enne ya ye kan ho asemti ne apagya na ekina akwaje agu baabi prosifo a commander ne nkrofo ma ya de se ye boss wo mu dimrika me fan bet malady enkoye se ye kan ya omuso mu wie na fedi o magya bibia akiri yo Ghana ne ye wo no sa asemu ese ye atwemu akosi se besi form eti wo kesi wo hu se abai we yo gina TikTok wa o se obia wonim no mo report no ye nche no change no sa sisi ai yes wa change the handle no wa woni so re that ade na ibobo bana wa ye den ama cuteness obia wonim ni bia mo fa production line no ye be cover wo na ye nche no na ya nhwe ya bone e wo di no obekum nipa bebre malady wo sa akrasa otu wo asu kono ma we etu nipa jisika etu botom malady we ewia Ghana no ba bia duro no ye adwinu ho ayente ase nkosi o nurse ni se me cleaner ba bia wo de fire no nkomo na die sesa nete se junkies no ene Nigeria for maya no ene malady yenti odubi Nigeria for maya no ebi ene Lebanese sa maya bi o mabeba eye Ghana ha se ye omo ye adwuma sebi malady omo afri se omo ye beboa wo mo no okwanyim sesi a woni ba bi ode fa ebi se oni kunu ana oni empra eye adwuma no yenti onyim pe na o ma kire ne kwan ama ye die ni mu na so de na kwa akoma maame no enti malady sa enkwala no so ye mo mati asese so free se wo benyim a pe be ma ne betena ono no nyim yonum so oni kunu nti no na ode nyim na duru ho ba busumi enkuru no betwam busumi na ba beto so malady no wate asi oba akra bi anka no on se ye nam he malady wo fast town a junkie for the side ho malady okay hello medofo me mo udin yesi asema ye kan wusi wuni mu kakra na wo pesa wo boa yen me pa chode na wuni mu fa ho de mini mu fa ho se no kra sesei bibia o mo kan bia de mo to na omuso so pesa me mra o ka me ba ya bi ko mu ni me voice ma try several times me ka ni baba me so oh ba ye be kata wani mu wa ye pa chew okay di obi ake bi aye no kre di ahe na obi ka ye no kre pese obi mu kakra kire ne tacho endra de no the organic meaning na you true lady no e tuma we e ma me ka ho ne kunu o lady di ahe ni mame lady di ahe mame nurse no obetra na an sa ama cuteness no ama cuteness ni ma cuteness no yesene mame ka ho yesene nana ka ho ane ama cuteness ni kun so ka ho tusha womo ewa abusia na emso omo to oma ye agent omo toto ewurade nyankopon hello omo so ko father for into shechire why mo shechire me de mempeni pa so be kasa so nkasa me de oze wo frɛ hwan ya be wo frɛ obi foforo you be so interest any ma ekoso national security kaso fanko TV3
Sullivan Clinic yesi mudru na mubusa maame nurse a e wom se police fo abefa ne kode but national security fo mu ni akire maame ne ye kiri na o ene wo gye awo Emrade no ko ni school na ye ntimi maame Linda nkasa yo ye so ISP Linda nyame hira wo papa nyame hira wo papa yeso o makofie ho akohunu niema a ekoso nya gro ne yedi o enya gro ne yedi ye nyina ye wo Ghana baako ye ma wo bi ni interest nti won kom nipa arai wo de momye mfre case no mo nye course ni mra case number 1 Anum Deka complainant you know free buy Asama Zenu why no oba no kuna do precious tete Zenu precious ya fabre e kon kran Oda inaife eja num mami ete say nyame adom oba iso ayo Bible kran be focus ya kasa precaution abodi an cross opedi e passion ayo papa ibe di wani muai do wani ma chire akwanche no academy yo because of bodi ambo eye me Anum Deka me crash snap sen komo ami bedi trodo mi nitro enti nana no moa me oda eja num asembe na de o bag no e de yi wo de uto wi mo bag kurakura mo de nko na na ewu hey bag sisam konse de mu ton wi na mo de abetati mo bag ne ya mu fence yanko ya ni me eja de ka me say 4 days na case be cause wa efa precious e na me hu wo wanya hwan yo hello good morning pacho yes asem isu ni mu kakra me gwacha enya asem we yo ma kon me ne madam fa kon hospital wada aha yo e maudin e de kosi me ne madam fa ko na onyinsen won no de eduro kan so de eduro kan no na obridi ai so obridi no obi chen na se yan de yanko nti nyepa ne chen se yanko wono yanko na no ne ma me ne kase ni musa de nti na me madam fo no onyinsen ya no wa ma chere so de eduro kan na nkasa nchowa obenye obi abaji akwala na wa ton ama no eti e wana me ka se mame na de obi na no onyinsen na wo onwo famra na wo ye den eton ana mami ya en Robert na he mami na asi and Robert and Stella na chesa mo so makone clinic hopen ya ko mi nyim bibi obi and so wala kasa bibia ni no wono na eme wonwa yo ye da ase wate ye da ase yo ye da ase yeah obi din try nya obi na be ka kire wo mami to ontro no wo die yo eja yentie we she said the way me sha say kan na me tui we case no TV so na me die che me say first day no me frɛ ye won na so ba ne pressure so won say okra dey ne mami e fura ni ni ana baby also se fulani o best start so kasa no o se o sha si so bo me ko edu bebre se me hwe no wo so ntwantro nto obi so so one na da na wan ntwantro nti na wo yere se ene ye fa no koma ne maame ozenu nti miti sara no na mpese mi ankasa me mbra ha na me nia precious de mi afamu wa bla bom oni ni maame no na me so mbe yo ade ne si na me se mi ni maame nyimye ni maame nyimye that time yon fa ne say nkola asem mi se enyami nti mi maame eni mi senior sister omuko jiremu ya asem bebre omuko jiremu no gia omuji akora no omuji ni no mo hwe no nti omo hwe no na owuye no da owuye na ne busan for di no bre mi sister penyi da ye wo no na omudi no bre oni of ni mami ni nyina okay baye nti na oti mi sister penyi ho wo baby aye wo nti within 1 month 2 weeks
na ni mami no dwane gya no nti mi sister no waka baby mpo nti ono na ohwe no akwala no nyi nti say 3.5 years to 4 years no na ni mami no baaye say eye ne ba ono na wawo ne ba oni nipa oni no awu nti oba be fa ne ba na mi sister see you ye so mo di ya twen manson fiti ya say ono on twen manson nti on fa akwala no enko eni eno mo ja akwala no nti ewo mo mi ankasa mi ye driver nti afedia ma be wari nti mi tu kwa ko pampran mi ko pampran no mi ko hu akwala no mi ko hu no wo no mani anji na se bi no ni wa obefa no akọja no amani nana wo pampran ho no mu nti wo akọja no man nana onko school nsu wo ho not osu abola wo mantem ho nkofo bola no o sisa wo ho nti mi ko hu no na mi si debi se bi sesi ami ankasa mi di mi hu mefa madi abehwe no nti sada no ami ko ye ejuma wie Saturday anwumre ami ba no na mi di no baaye o de ne ba zenu ho mi di no ba Saturday Sunday Monday na mi ma oba mi di ti onu kocho ni din wo school e no start school class 1 biom e no start ya class 1 class 2 class 3 class 6 obekọ form 1 e na ni ma mi no start ba say de ni ba biom e na obefa no koye yo mi si yo enye hwe wudi asisi akotra wo ma mi ho bla school no bet ye betu afidin fi na wo wa ko school no bet se ni ameti mi ya ma wuti mi wie GSS no afide na ma ja wo ama wo ma mi ni opa bia on fa nye wo nti ni ameti mi ya nti ye wo afide school no on ko biom mi wo krom ho on hu mi pa afide odi mi aye ni enemies aye precious no onu ankasa madani enemies amano otimi ohun no otimi test me messages no aditi ma tempoto misu mankasa wo mu na miti se wanyem misu me be ya wakoton debi first one miti ye si o ma ko boko kwa ma ni papa kro mankasa mi ma yimeni na mi bo mi bra wo kro mu se bi misu ma wo ba no bi nti mi hwo mu ti mi wo ho a ena mami bi frɛ mi ansa na anyinsa we asem beba mi meti bi no mi wo ho na mami bi frɛ mi sɛ ni ba be ma di boy girl bi anyim bet omo pese omo be yi omo ni sen case bi omo hu sɛ be ma no ofri busia we mu nti okoje okatre precious sɛ on fa list mbre no na omo ntimi nkoye sad na precious ndi list bre no odi bre no hu sɛ no list we mami no sifu no ofri ya krom asati na mi hu no se o ye yellow ana blue nti ofri ya krom nti o si no o di list no brand no onim kan houses no nyina water ma no o mu list nti enye ye frɛ no to di nti list no di aba no ono nti ase nti mi nim kwa mami no fa so e na onya mi number no ofri na mi se o mami we enye manso wa kwala we hu ache mi ma tu ma dwem ono anim ebi ase first one omo ache se nyame ba second one mo asan the list abrawo nti mi pacho men hwe se gi se mi ka bebi omo the list no free no di echi na won ni se won koye no na won koye after that no mami no posi oyu obeba be hwehwe mi si yo mi dem mi wo mi manda amba nti no mami no aka kire pressure se ombla no be pa mi chow na ne wo bia no mbe ye wamba on si mi fie besin e na amedi wo ka ye do ni nam krom na all say me man kro na ne maame ne wey precious ne maame no onim baby ani maame wo kro wem e o zenu yes onim baby ani maame wo se ba wo ba ne di enti na wo ba ba mi ba ye no the way me din ka o si me hwe no kwan so afa onu offer me nsam ni enti na me si me pese me nya DNA nsu en hwe se wo ba se mi ba baby a wa pra akodu bi a magiji wo ba ji wa ade me sese no enya mi ba nso na se mi boa no a na wa hu se mi su ma ye bi ama mi sa to aso aboa no okira bi precious say na bra boneti ah wo de kwanyem second one ya wakoton ni bei se meka anukwari a se wo ba nya kan se onye nyame nhira wo meka anukwari a precious onye ni hu akwala papa oni criminals o sis o free mi ho a no ko di ni ma mu side no mi hu no a mi sister no a mi si onu na o twa no fitina kwa ye na yi Sunday oba ni cruise be se obun be bu mi pressure ni the squad ba mi se obun be bu mi
nkrofo mo ba ye na se obi abi sa se den na asi de man bisa no hwe mi Sunday mi sister wu DNA for na o ma be take samples o mo take ne de e mo take ni de police for no nyame strong say o mo de ne ko na me strong say ye take ni sample for DNA nti ye wie ya Ọlọ́run woni maame no nti ne dia me pese mi so mi ben mi se bi obi timi be kana se wo fidie su na wa se papa no maybe papa no timi be gi na no sa maybe eti anya wo pese wo shakra no asen we ya ekoso no obi be bi sa se owo papa na owo mame mu na mo aja no na obi evi se ana because na no osu se eye ne ya se ne papa wo ho na wonya obi amoa no na ko papa enkade ekoso nkenkoso sebi mi mani nyina obia mi woma 4 se obinum bampo wo mi ho ma hwo mo awi SS mi nkwala mi hwo mi ankasa mi ma 2 awi SS this year ntofo a mi hwo mo su 2 kan ho o ma awi SS na wa ye da adwuma mi ye driver okay yeah wow sebi mi 2 kan ma ho se wo hwo wo ba yi a o kina bi otimi wo gugu obetimi abehwe wo no kre ntimi mi adwuma mi ye ni nyina mi nim se mi manu nti na mi ye nti kakra mi wa mi di ba ha mo ma ye hwe pa wuli mo nya ho adwuma mo de maame ne iko no mo me nhwe video no ye ni abiri o mi pa cho mi fa kwanya iso video e Ghana fo mo mwa me na enkonkoto Minister of Gender Honorable Namumulate Minister of Health Honorable Kwabrami Takando say omun sorry Emma National Security Inform and Inchre Kaswa of Anko TV3. Maame nurse, Yesu Busak, Maame nurse clinic ya. Obia Betchero, Maame ne kumuni po, Woto nipa. Maame no, Yenjhe muno, onye nurse, wo ye cleaner, woji awo, wo you operation. Wo wona wasetia, wase etia min to me pam. Bibi pie free wasia no wakashem no wapam ehu ye pam chawe ma mo pa we wa ngo ba ye nsi wabuo obonye na ngo ba ye nkuno twen onyame mere what when the time is right I the Lord will make it happen my emotional pain God bless you. Se wo di Ghana for pressure chia. Wo be kwa ko wia obi ba. So pesa wo ya adoption. Fa kwan so. Fa ho kwan so. Na ko ji ba no bi. Na ni midwife bi nkoya kwan se wo be wia obi ba ma. Wani mu guase be chen. Enfie dudu a wo de apa wo. Wani mu guase be chen enfie dudu a wo de apa wo. Yes, sir. Eti Honorable Kwabrami Takando. Ya mami na momo. Kaswa of Anko TV3. Mami nurse. One license. Wa ye cleaner. Waji awo. Wa pam kro. Wa toni po. Wane ama cuteness. Ama cuteness. Wanu na ye agency. I'm a cuteness in the agency. Mommy and Shay and Pauli Muman starting my why. A breast CID nearby. Mammy, who shall free Jim, Shadia, and some I had two. Kasa Utifia de Kuna and Neshe when you actually you. CID, no, I'm not Bonnie Dino. Oh, Euradi Nyankopon. Pauli Muman starting my why. Yes. Allegedly, also a call woman fertility. Or my quiet actually. Now, second, my many Kazam, which you say, oh, pretty legally, only license. It's Ghana Ranchutia. It's yet the Laya for the hand at Yamamu. Would you want now say, we have him, now say, some Jaw, Majaw, did you mind to me? Daddy, we have
for now, you say us. Madam Sorina, I'm going to drop the station. Malady Yamisha, Yamino, I say, Papa. I said, sorry. Yo, information you go so eba. Enti enim se de wo mu bia maame no osan ya me mobokra. Obe kunafo. Ana di vo be. Da bi wo di bone. Ba ma fere se obesi wo hwene so a. Ozo fa sawa. Ozo fere se odi asawa. Edi na ni pe di sa ni pe aje. Edi ni aji sika pe. Enti eja de ka ye da ase. Resource no ba ye be frɛ wo. Ni afre pressures ni nyina na ya kenkan. Na ya hudi besi wo kwa awurade mfa nko wate. Why are the pass wa ba na ya yedi ani no. Na nyame ka mo eduma mo ye no nyame mbie mu. Nimpa onya aska bi eduma no mbie no mo na ye hia mo a ti se sia na atimi aba na mo aka no kwa ya amaye. Nyame nka mo ho. Ye da ase. Malady pressures no nya dia wo ba na be obedem. Enti papa be ba be tie results. Obedem. Akura ni nkwase asem sa. Sebi Malady Ghana na yetim no. Wa kebra. Ghana na yetim nye pressures no ene maame na eso no mo dia na mo beton nipa. Omo di ne me di afro. Oya me mo boba kunafo ankasa brewuti dem di kuna. Gwemo To nipa. Omo nye kunafo bi no. Kunafo So bi mo no. di minimum plan. So on dia fe no abamu. Enti wo mu no wadi bone na che. Afe no Faustina Amankwa eyi no free ba he asemia. Wan no obo ne kwadu akwasi den nantwi. Ono so wo mfansi. Oda ina infie. Akwasi nantwi. First year te say ma woni so. Yami adumame. Oba yeso aye Bible ko an. E bi focus akasa bi an cross open. So me pe Bible. Kwa sole. But we come at this. You Christo nti. Yeah, this year. Fansani fatoso abodi. I am me. Bodin. Faustina Amankwa. Sada Bible so. Sada Bible. Sa asemo America no. Sa asemo America. Ukretrodo. Minitro. Onyame bo ame. Oda. Mente audio bi ensabi. Anabi ma. You kasa biasem. Me pa chao. Masa mam de ba en se me ne ablanche e bi hia e wo ame. Me hia no de opesem to manim. Enti etna ya emla etna nyinsan bam. Nyinsan ba e no. Me wo ye no manya wona abe me wo ya wonum e ba ye no me ko me ma me wo nchen kakra wona me ko wo ye. Enti me wo wie be 6 months no. And I'm saying back. I was swimming ho. Into me bass swam ho no. And check by 7 months, 2 months, 8 months. And I'm saying you send me back at one. A cheap. Into Munasa, Beman, a minute now, or yem, my sam near the other. Beman, yem, my sam. Or yem, my sam. Or yem, my sam. And where my sam no, make a canada and talk. Not day, and as a wasrea. Asam no enye asembia o. Asembia. Aso betra hwe me wo sere saa da ya dia. TV so no. Nto be hu se no se de na die se. Oba Faustina. Eni asem no twa so na hwe me ya na so de kwa. Asem we dia no odun. Enti no me ye na me call me ma me mo me call na me nyame ba no panyin na chi. Enti me de me ye ma jo se me mabim. Ade ne enkoyi ase na eblo no do na ye de adwuma
mpacho samle ne de na menya adwuma bia ba na madam adwuma so odwena wade ho madam na me kosela no na ma no ehu e na no so no ade adwuma mpacho no e driver ni ti no obo mpacho die ti na ma ne bo no mpacho se e ma na wo ye no me kaka na siw so mpacho ewurade me koye me ko na menyam me ba no ketewa no tim de me ye no me koduru ho no me ye madwo se nka me de me ho na ma me ka se me se me ho tim de me wo me nyam ye me kwa na wa dwen sa ho na ka ko yitu agu mama se na ahokyere no so no mfi me nti me ye madwo nti me ma me tu me fo na me jaye nti me jaye me ma me na hwe ma nta me wo ye yi mi ba fi me didiem ne me bibia me ma me na odi me ba nti me ma me hwe me a nkura ne mi no hwe ye nyina ama du pempenso bi na me si da bi ne sai nti de me ba kuluma be dipa na me dia boa me ma no ti me betna akuma se asenua to ha na me betna ya nti me dipa na me nyakakla na me dia koma na satan be ma no hwe nkura no me pa che da bi on hwe wo mu enti no me ma me ne me papa na ya omo ya no muso afaka ne bi ti de me so menya na me so me de ekoboa sa nkakra sa na nkula ne be nyini nti nkula ne be duru ba bi na we ne gina form 1 payine gina form 2 na ketewa no gina form 1 enti na assistant mo ya din me ma me friend na o send this sky bi 30 cedis 50 cedis 20 cedis enti na ya ahomete na me ka kire ma me say sa na tie de a ene onya mo friend kula bi enti ne me so mayele me ho na madipa na de menya bia me so me de aba enti me wo no mo na me ma me friend say be ma ne ma me aba kulomo ya ahon de atwuma francho na ba ho ahwan kwa me na ntwi se ho ano ono ofiri kro bezo me pa cha ofi mfensi kokobin yo me pa cha o enti me ma me friend say be ma ne ma me aba hon na me ma me ka cha me say be ma na de number ne ma ankura ne say mo mfle ne nana no to mo fle ma me na ma me so e pe da no ko enti wo ko no di dwa kakla e ko enti ma me so kana me nim ne da na me nim ne da na ankura no so no no so nim ankura no nim ne da ti feze wo de ko ha wo de ko hu ankura no ene da na wo de ko ye no enti wo ko ye no ko hu se ankura be mo nyi na duro no no ye se ne sa ye che de no beboa ankura no ti ankura no ko ye na se we gina ketwa ni gina form 1 na payin nso gina form 2 ana o ye se ne se de ya mu wie school o do mbe ko school o ma na no pa chan enti bi ma me ye se mama ne maame ne entwetwe nkwa akire na maame na ba so behwe nkula ne de a yemwa na won hwe nkula na msuyo mache na afede maame nyame ya adom to mu wie school no na ketwa ne panyin na conference wo to mu conference na se ketwa ndo wie school na mo ye se nsa ente de ne ketwa ne be ko school conference ho no wie school tabre ho na msuyo mache ti ketwa ndo wie school tabre ho na panyin ndo wie ti panyin nya enkawe to ase oho no wonya school na ketwa nso wie school nso nya fie ko bi mama me hwa atetena na be ma ndem na mu na enko yie omu me ma no fi se obefa omu kwae no omu nya wanyia wanyia na chi no osa ma me be fa nkura ne ba bia ameti asenua mama be wanyia no won fa sika ma da won fla nkura ne kura musa ase bi kula omu ho to sai da ese me so me ne be ma na chi wo dan amedam me ne be ma no ana dem sa ne nkura no ana dem nkura mpanifo no pa chan e mai wa mienu pa chan yo enche me no omu ana da ntimiye na mse da be wurum pa chan ene mai wa ba omo wa SS no pa chan omo da he omi no mu na ne do mu ba me no mu ana da he omo da he omu da me da mu wa mu nu ku ne da he pa ye nyina da mu wa Foma na se so. pa chan man mu ye biu a ku ni wo da nkra mpanifo we nyina da na ku fa ha ana mo ya resai mama me no mu ana da mu ena me se nti wo ku ni wo da nkola omo wa SS a mu nu omu nyina da singe wurum no mo fa kwa ba so na ku ni wo da ana wo mane ba wo no wo na enu na me Bi wa no kasa. menene da ba menene da ho no menene da wa bra nkula no adeda nkola no ma da omo na ide ekoso nyina omo te na eye ohaw enye mo hawo eye enye nti mu je bibi fa ho why enye ka say enti no ba ma no won hwe nkula no yie
ana afa nso so obo panyin ne ma panyin ne mu nyina mu ai ama asam no ko na obo panyin no yesira o se ketua no pie ekɔ school no amafie ntem endina nsu oto na tam nso kɔ papa no nso na ne yam hyehye nsa akola wa pie na wo ma fie no endimla wo ba fie no a wo tea ketua no na ble panyin ne keka bi no jai kɔ panyin ne so ntu obo no ma enkura ne mienu kɔ ye case wo kokɔbin ho ayo ama ye be che o mo ye so mba ba chi papa mba ne papa na adwane na woni ho ndi asam no mo frem ma me kɔ ho ndi me kɔ ya na ye ko ka asam na de be ya nse aja akola ne papa ne de asam no ye be no free case nam de me ye se enkola no ndo hwɛ ne ma na we na aba no onka enkola ne mata no ho efiri ho me de enkola ne ba ya no 1000 klo mfa bi ma ye onhwɛ enkola na anu ya panyin ni free school ba so wo yale me de ne kɔ ma mpontene na ni insurance no wo ne na na ho aha kumase ha na me baba je me ba na ma me 3 million me ko ma mpontim de no kwoto ko di 3 days me free on ma me ba insurance na nkova nya hwe me free wa me ba me ka na 7 million oba for stiney e di asem mama de me panis me de me hwe won kula na hu se o so ranch da ma wo mu no hwe wo mu o hwe nkula na ma me ko pim se nkula no obi abenya na djuma aye efisa ma blank nkula no me ma me kula o blank nkula no o mo ne papa o blank nkula no papa yant mi anka se bi kula me da simpo da ko obi kula to aduane ma odi da ko kula no wa da nyame ase nso papa ya hwe nkula ya me papa no aya na asam ya da bia wo ka wa ko wa na obi aka ho mpa me na wo ba ko to no so ka ho na mo da dan mpa chai ono so mfie sai mpa chai wo ko 7 years ni mu dem ho the video any pono de mu yi boy life pono de mu yi bi papa you can say and mama laugh at quality the me kan say misra no me ha da man kula boy boy hello a friend hello aja kwasi aja nanchi my now what to say yo me pa chao ya fra me wo hini ni ya fra me wo hini ni me ya adwuma wa himfie TV adum mesrao me sakutestia ko takwa wo ko takwa ajise mi duru yo ene udu a wo yire de wa ba ase wo ma no pe ba bi ma wo mo na ti udu a me ye nte nkawai ona de abodam do again wo wa ene ese unso abodam so otumi wale bodam for the ase ne wo no abodam na adwen ase wa do again onso adwen ase ye ne wo kura na wadwen ase so otumi wale oba abodam for the ene se wo de wo bodam kra che no etu de oduru a ebe frɛ wo asiafo bi anu makofa wo tie ai yo difo munti o mute ho na me we bombo crack case we malady what me swing to me so atase mkofa na voice ni pa na ye na kasa ne e dey bi difo malady ana ai maami wan kasa kura no tama na ntie wunyi se first born ne won hwe ana watena ho ana asatena wo mbienu ye to so mbienu nyina na mu se good dan baakum so o mattress na adampa so se da fo mo wanya be ma papa kra don to ma no obedi wom bebre so wanya be ma papa ma yo asa onu mu gudem yes awurade nya ebi su kra na o me so se ne wa o niam bi ho no mo a mistake no mo de firi mu mfitiase wo hye no e do bani wo to indomie ne flowers mountain woni agea o se de aka fe to bi diaba and I oh bema so de onyanya foforo na o yusu bia o etese mommo ni da ho bema na wo hia no no fine bema na bese wo pe bema se wo pa reading no ebra o ni to adamon one wo da sori e se de o si hwe wo fa ne na wo nyezo bitu o no masem na kwa wo adoba fo bebre enye bi o mu nyina bebre ye nhede do mu wo biko kuro bi o medu su bia malady o mu o ma ho krobia omo ma ho anka uye obakama hwebe bia kwakodro ana wusi so ana obowa ade ba ko meni ewuo kura ne se oba te se wo ne wo ma penifo mo ss any 7 years
So wo 15 years and wo 13 years wo some years ya. Wo ye shame. Sa be ma we ya chene kura na mane do kobeska we. Obontu Brazil. Onya na bi so be hard that amount. Hwa kwasase mo oka. Oba na wumie no hwe kwasase mo a ogira radio so TV so e ka che wo se wo bodam yen dogo kwase we etu ne turu ehunu o Facebook no edide ba na madam etu nim se dana odemu no emwa ebe sie me peso aso ade ede na esi emaba ode na esi awade eni nyina so ana moko no de oba wa me okoba no atoba ye ba ko no de abrewo asoba ye na de twumako onya sade obi ntozo o yibi no de abrewo eye wo de wo wura fi se dache wo be mobo wura fi on yesre mabawa be ma be supo ba hwe be ma wo ne nam ebrewo hyew na wo to indomie wo to fried rice wo de wo chini e do ko club no hwe se be bo wa na se muawo ansa na ne na wo wo de for se mistake kura ba ensa nko de to so mienu ensa nko na wo nim koda wo yi mama komako mi ensa mu a edada mako na wasa ko adwuma ba na wo ba fie ne trial ne siseti din ne to din ebi ko mi ka sai ade a hye ne kwa no ase nyina ye kyereboa wasa be wuro ko no wasa so si owe no wasa so no wo bro no wo da wo mosika to dwani ni won to hye o maw won to spray maw president ko bi ko na wo bodam sna ko awura bayi ya na sabi maledi ya na edi ade no muji ni wiase wakofa nkola ba wiase enti ya na me bisa se tintina ndi se ye be kana fidie se hwoma aza no hwoma ede nkwase asam no na ye fro na kekenyansa sema be ma wasi so a wo gbobra kekenyansa sem ma me oda Roma me de pass nyesenam ti ma me kom na me ba ho na mtimi ka se o awura ne dog no wa bodama na se wo akwasi na twi wo agimi kura sene de wa se mabufuo kura wa se mabufuo kura eduru ba bi asan kwa asam sa na ne sei akwasi na ntwini eduru ba bi asan kwa asam sa na ne sei owei fa ne tuso mu fa ne tuso ye hwe na ho fa wo fa ibe wo nya fetu ibe hu ade bi ono ma wo ye nipa ye kan mo ma ye nya ne sei ase ye kata ne ma so miamia so ade abranti ye nyansa benu se radio nya da kra me mpese makwa awure wo ni mistake wa wo de awo mienu enya hwe wa ye hwie betem kra no wo no so obo anam hwe wo mu se bi wo secondary school ebi tusu wo Jesus wo so mu nyina na wo secondary school eni omo maame eni omo nia keto no papa omo stepfather ne dadem wo kra wo tie wani mu kwase bani tu wo nware foforo eya hwe wo mu eduru ba bi awiase entra ne sa me akansem kanyansa sem na maledi na me se me bisa o meye yetimi ankura no fa ahudie ne ya na wo hefo nsem ya na e wo se ya friends issue of gender e ho na ya na wo enkra na preko mu ani ye tie ntibi wo kroma e wo ba bia maledi ne wo kroma nti da bia nti ye tiam yi se awufuo bia yi nkra ya men maledi ko si na ntwi na da TV ne so ja na ntwi o so obi abodam oni krasa kwa de pa ne shati kakraka de pa mame uku na edwago eja na ntwi oni kraka ki o se ndogo no adwene nyi nduru ni me no ana na anwi eja na ntwi o bema we dem so twa na 1948 ya che photo se photo no da ba hu se school time photo ni bia maledi enti dia me kan se mrei eya adwuma de ansa nke kasa bre kra wo se wo bia wo bo so wo hwe no this year tiatia mansa no hwe ne ba wa bra sa afie yi empanifo ne de ama won etua won ka se mo hwe na mo tutu niema na nkura nya mo fa ahudie ne ma eni dipa nyina nya fa ahudie na nso dia kwa hwe buada ma meet o sese wo tie so e maya mienu maledi onu kwa ne control kra nya asem ketwa so betima titi wo mu amo ma benyina be panipa kra maledi na form ano ma duru say maledi wo mbisa bibi na o ma anya o mbekwa akodi nkwa accept say de akwasi alaji ya wowo ehini kwami alaji afrancho no de forget akwache nkura yi afeni ayi wo mu wia na enye yi obogun no bia di moto bra bonachi o ma beni emperifo yesremo ensem bi se bana mutia yesenka muntumrika abrante ya frem no nya na adwe so obehwe ne ma no ye fra brante maledi ne kaza awurade nyakopon
malady na di bo che se metie na mehu ba bi ya me yakra se oba wo na wo ugina fidikase so se wabodam yenya na ye noge no sa kwasi na ntio se wanwan ye do tu TV so sabi wo nche bodani na na fasi wo nche bodani na ye be meto asoma na ya na mu ya na man binom ti se mu no ya na mo ya dwene masem ho a ye ntiase ya na di adia musia ni domini fried rice na mu di e tire driver ni ye kwa ni ye banti wani agi o kwa won de wafa so maladi de be kwa ko twan se ye be kwa amoma 7 ne krata be kwa amoma 7 ne krata tietia na o me kire de ntia o ma no so yo lawyer safi jamfin so echia ne pa na adwumayfo omo bodwuma se o se omo wa homegye mu enso still a o ye adwuma ne asem no be di akire akopem toto se de besi sa lawyer safi jamfin tie echia no papa oni na adwumayfo nyina e be yenko my lady medase ewa kunya amami na me de enchia pese su free currency asoye ema ahwefo ene etiefo nyina na ebe metena sisi ya no hu se currency nupa e wodwa so aye fe no